Leġenda fl-isport tal-muturi, 15-il darba ċempjon tad-dinja, 18-il darba rebbieħ fl-Italja u 10 darbit rebbieħ tat-tellieqa tal-kampjonat TT. Dan huwa Giacomo Agostini li kien il-mistieden prinċipali tal-attività bit-tema muturi u mużika li bdiet mill-Palazz ta' San Anton u laħqet il-qofol tagħha fil-Belt Valletta b'kunċert. Pier Borch, wieħed mill-imħuħ wara din l-attività, spjegalna il-ħsieb warajha. Għamilna l-bandana bandiera ta' Malta biex nqasmuhom xejn kull min jiġi u beċ illi hija kommemorattiva fejn tissinifika din ar-rajd. Għana se mmorru dawra ma' Malta, nitlu l-belt minn triq ir-Repubblika, ġibna l-permessi u hemmhekk għandna kunċert rock minn żewġ bands lokali illi huma Family Tree flimkien ma' Guest u Drakart. Affaxxinat b'Malta ta' 82 sena, Agostini kellu kummenti ta' tifħir dwar pajjiżna u l-attività muturi u mużika. È fantastico, effettivamente io sono stato la prima volta 44-45 anni fa, but è cambiato molto, it's very nice everything, it's fantastico, bello, molto bello. And, molta gente ama le moto qui, è bello perché c'è sempre il sole, sunshine, good weather and it's nice to use the bike here.